mau lihat mak di pemenang lelang gotong royong. Dia sesi foto sekali. Aman tahe. Seksi foto, seksi foto. Ya kay. Jadi di orang asongonon, adong masukan. Bolobo itu tak perlebar tempat on. Sali masuk di sektor manoktor. Si bos sakti nabe. Sali masuk sude. Boa. Sali masuk mata baen. Tak perlebar tempat on, tak perlebar. Di pamundur musai kursi. Sahali manoktor mahita sude. Ganum sektor. Boa dos marohata. Oke. Masuk di sektor. Sektor sada satu sektor 20 tolu. Si buah inganan nabema per sektor. Di pamundur maju musai kursi. Langsung aja masuk semua sektor. Iya langsung masuk semua. Semua sektor langsung masuk semua. Di paundur memecah kursi Jo. Seksi tepat. Seksi tepat tolong. Napa 10 kursi tolong digeser di belakang sana kursi. Napa 10. Iya. Kami minta dengan hormat NHKBP supaya menggeser kursi dulu. Oke. Jadi di Dok Roha ala sudah sektor namos kali masuk di sema. Di somma panitia Majalo, panitia, beberapa panitia, unsur panitia di Saboloma. Iya, di Saboloma, panitia. So kasuhuton nama Majalo ni Haroro ni Ganuk sektor. Sahali masuk deh, boido tu sabola kiri od depe. Kosong depe di son. Di sabola kiri namio. Di Dok Roha marlapis tolu pe boido, manang marlapis 2. Boima, tor marsiatura mahitama. Asa boy. Tapak mundur matik ngalong dari belakang ipa mundur. Asasana luas tepatlah. Iya, kepada setiap sektor mohon sakti-saktinya ditulis di sektor mana dia. Sehelai kertas jumlah sakti-saktinya. Unang magon no. Oke. Bolo teknis nanon napasahato sakti-sakti sian sabola siamun namia masuk di pasahat tu panitia baru sian sabola habirang namia keluar asa uli ngaboha ngadi sampai sudah sektor sudah semua di sini sektor sudah oke. Ise mana manguluhon sektor mana manguluhon sektor macam sektor iya pasahat kami matu mau lihat manguluhon sektor inna rohanami hurasa dan gua ngohu akodo. Bak kamu mah tempat na kotak-kotakin non yusehon langsung berdela kusah. Mau lihat mah asa masuk kita di napasahat sati-sati di ulau tadi sadarion. Anak para musik nami. Halo, para musik nami panitia. Mangarani mahamu nang borha mahami. Di sabulau mah horongnya kama, di sabulau mah kaina, di sabulau habira. Di sabulau mah horong ama, amang manurung. Andon hamukan marputar husanan na budi. Amang kedua. Oh amang manurung. Siano do Dia pakai mana sarang satu-satu. Pakai sarang hamu tu sona amang. Ngarung. Akainang di sebelah habirang makainang di sebelah habirang. Oke. Ngabe. Satabi jamang. Gawe. Molo pasat tolak kasakti ya piringi. Molo be sektor sada. 2 tol asabinoto panitia nomor kontrol sida. Bisa mahita da. Tolong. Sektor 1, 2 sampai 3. Oke, bagus. Mau lihat asabor hatami amang lapas satu sati-sati. Dahulu na berkawan. Pembangunan Sopogodo ngakabe kapuk Kristen. Parmusin nami. Di sima mula-mulana, di sima sopa-sopana, laos di sima kodang liana. Asal liya paggabian, liya parhorasan. Di sude ruas di Huria. Na manumpang laho di pembangunan Sopogodang. Parmusin nami bangga kodang na. Satabi jo. Nah hiba baik. Satabi jo. Sebelum di pasahat tamu sakti-sakti, kami atas nama panitia Dohot Parhalado nadong di Huria tahun daun madok mulai ada parjolo tuhamuna pos rohanami tutup kina mangihut ikut tok-tok kita marsi urupan di pembangunan tahun ido dahu pangido kami nawodolo kami tuhamuna adorang soy pasahat tamu sakti-sakti madok mulai ada kami parjolo tuhamuna. Madu. Jadi para musik nami
Naing pasa sakti-sakti mah kadongan sahurian namion na burjuon. Badamang manggodang na hubartusi. Alai ingot tamu macatat na siya dia siya mulai sa sektor sada sahat 20 tolu. Gabi. Pada Baik kamu mah musiki. Musik.